5-0 na, nakakatang kaya kaya ako na mag-mais ka mo eh. O, game na. 5-0 po yung score, lamang yan po yung number 4, Montoya. Uy, wala. O, dribble pa yung number 11. Crossover. Ay ba? Pukol shot. Uy, wala nga. 5-0 po ah. Uy, 6-0. 6-0 na po. Spot. 7-0. Oh, last 3 na mo. Ano? Oh, once again. Uy, 8-0. Agyo mo pa. Na. Oh, 8-0 ah. Spot again. 9-0. Last one. Ber, mo niya pabigyan. 9-0, may 0 yo. Mukhang yun. Oh, spot na naman oh. Uy, wala. Bibigyan niya po. Oh, yung score po 9-0. Ayan po, 9-0. Ha? 9-1. May score yun. Score na. Uy. 9-1 ha, 9-1. Basic na never. I spot again. Bang. Yung winner tamo po eh. Yan there. Ay po. 10-1 po. Ini-score na mo momentum. Aliwa ka pala. Balo kayo pala yung masigal ha. Bala ka sabi mo kayo? Wala. Na? Nakagya. Wala. Na? Alina ka. Bis! Nakasabi mo? Na? May 10-1 ko! Na? Dis? Dis, nakasabi mo? Na? Na? Kenny! Parang ko Kenny! O, nakasabi mo kaya? Na? O, yan ha. O, ina po. O, ina po yung premyo. O, biya ko na po ng Emper. Yee! Congrats! Ayan o. Ayan guys o. Pero, at wala na o. O, nakasabi mo. At katamo lang katamong followers na bisang lumabagya kayo. Yun pong bisa na mag-PM ko mo pang Carnelis. Ayan, no. Kaya pong bisang makipag-friendly game, karang Super Twins. Pwede pong 1v1 o kaya 2v2. I-PM yung po or kaya i-text yung kita number 0908-786-9530. Ayan mga ka-brothers na. Ayan po yung katamong sinambot. I-emper. Ayan po yung kakambal na. Oh. Si Super Twins.